Hi Botomi, welcome on this vlog. Akukho kutheni, it's just few things nyana ezenzakalile this December. Yeah, labe ngimenyiwe ephathini ngamakhelwane nami. Yo, we had fun. Shemba siphethe kahle, saphuza satakwa. Yey, kwaba on okungephezulu konke labe sibasinika ama-starter. Yeah. Beyiplaniwe le party le so lapho sebenzana utshwala yo sabudodloza zonke sihlale nabo nali glass leg ngisho I think ilifaka 4 or 5 cans nje sathola nama hand lotion ukusamukela appreciate ukuthi besikhona and besibahle si tops si on point bukana ugeli nje yo don't be umjida ngabe ngiphosela phasi kwempumulo guys ngadla yo lana ke guys bese ngibuyile ke na sengiyosebenza ke towards the next day ngina client ngabele siphume semfoleni ngigeze i-client guys Stella ukuthi kusebenzeke bukani nje amanzi mahle kanjani aqwele aclean silizulu belina nje cleanekile nje lamanzi apure ngabe ngiqala ijob yami engiphiwe madlozi engiproud of ngasebenza guys lana it was Tuesday ke maintenance day lungisikhanda ngenza amazipho yeah you know almost once in a month into engiyilinda la kuze ngicime ngifike emini mara buka sekumnyama kanjani lokho babhizi ngami but ke at last umuntu abamuhle guys baba late high maintenance ngathi ungavuka vele uma bavula ngo6 ubunje cause into ukuthi uzoya ngabo 12 uzohamba ngo10 ebusuku cabanga lana ke bese ngiselayini into kwenza amazipho ke guys bengishaya refill ngalinda bathi egcineni yeah baba busy ngami ugeli bengifuna into simple vele yeah baba busy ngami ugeli yo ilanga le maintenance guys like kumele uzidele nje ukuthi vele uyaphuma uyakwenza ukuzobuya once intambama cause nakuthi ngizobuya namuhla ukwenza kusasa mina vele ngathi ngiba busy nge-internet ngifuna ukwenza ngiqede guys angifuna amanqozi ngiyavuka kusasa ngiyavuka kusasa awa